eh. Happy Fiesta. Mana? Ano na dali? Kanila kung ikaw niya tabon. Dali tabon. Cute ba ni? Cute mo tayo ni. Hindi na pa na. Lingkod sa kadali. Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my YouTube channel. Magandang umaga po. Good morning, good morning. May buntag, sir. Sir, pamatay na to. Katulo na mo. Oh. Parang jud. Bumina ako. Oh. Wala lang yun doon. Kanang mo. Unsa man? Nang sakit. Dili sakit na. Mura gini. Unsang klaseng sakit? Muot, sakit or Sakit siya o muhot. sakit muot mo na yung kwanjad rin pamatay.